Mayak at magrasyang abak po kay katamungan, at syutang pong king katlong Domingo ning karaniwan a panahon. Kabeda rin kay katamong sariling panalangin at kapagnasan kaniping Santa Misa, yabe tala po ring makatuking mass intentions. Kapasalamatan ng Cris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Celi Francisco Zeller and family, Joanna Marie Panlilio. Parating special intention ng Ning Torres, Gemma Lumba, Engineer Jesus Punzalan, Mayor Teddy Tumang, Ariel Josefina and Joshua Joriel Macabani, Federico Manda, Emerito Barrera. Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ditz and Dita David and family, Father Raymond Reyes, Father Fernando David, Father Ryan Sumang, Norma Fajardo. Para King Aldo ng Quebaitan, Joel Palma. Para King Safe Travel ng Lilibet Maniago. Para King Complete Healing ng Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Liner Bayani. Para King Speedy Recovery ng Brother Pat Ahos, Father Rolando Gopez, Rosario Di Marucot, Father Pablo Sahagon, Celia Lagazon, Ranilo Dairit, Charito Obsequio, Michael Alfaro, Monica De Leon, Mark Antonio, Espiridion Cayanan, Rosel Montemayor, Bella Trinidad, Joy Manalo, Carlo Yabut. Para King Caladwadari, Feldy Enriquez, Crisostomo, John Allen, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizel, Carmelo, Jenaline Freyal, Julian, Teofilo, Raul, Bienvenido, Felicidad, Carlos, Jose, Justin Kinkeyang 9 days, Felix Kinkeyang 40 days, Oscar Kinkeyang 40 days, Justin, Giancarlo, at ding sablang kaladwa king Purgatorio.
Pampuaning anak kapuaning banal na Espiritu, ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya kaan timurin. Ing Espiritu ng Ginu, at yu busal tamo. Adwan tamo, ing pagkaluban ng katang sika na nalob, ban marap, king pagsubok ng biyatamo. Kapatid, lumapit taking Ginu, adwan ing kayang kapanupayan, adwan ing kayang pamamatawad. Ginoong Yesus, pagkalumuke kaming kalayan na may pangako karing bihag ning kasalanan, Kristo pakalulo. Yesu Kristo, bustan mo nga bayan da ka, king pamipasyag mo king maya pabalita, karing pakakalulu, Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, pagkaluban mo king kagiwan mitimawa, karing mayeli pusta, Ginu pakalulo. King kekang ganaka, ikabos mo kami, king sablang pamikasala, banlubos king maging malaya, mabiye at ganap apangataw. Tayran mo kengan painturo, king biye alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, pekamata sa banwa, kapayapan ka rin taong, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, hindi ka matasawan mo. Kapayapan ka rin taong, kayang kaluhuran. Ginong Diyos sa ining banwa, Diyos impang mayupaya, sa sangban pasalamatan, parangalan na ka. Sa sangban pasalamatan, parangalan na ka. Ligaya king Diyos, hindi ka matasawan mo. Kapayapan ka rin taong, kayang kaluhuran. Ligaya king Diyos, hindi ka matasawan mo. Kapayapan ka rin taong, kayang kaluhuran. Manalangin tamo. Diyos ay pami, kapamilatan ng Yesus, ipayabot mo kaya kaming mayap mong balita. Tanggapan mi naman sa nangeni, ing banwaning grasyang papasyag na. Pagkalubme kaya kami, ing Espiritu mong banal, banari ng king sala at agawang timawa, para keka at para karing kapatid mi. King saop na, ayat at misaning mayap mong balita, karing pakakalulu at karing bihag, karing bulag at mayeli pusta, banding sabla, takmanda, ing kekang tula. Itinganatwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iban, king libro ng Nehemia. Delaneng Esra apari, ing libro ning batas, ketang lugal, anong nula mititipon ding lalaki, babayi, at anak ang makayintindi, king pisasabyan. Binasa niya karelo ing batas, ketang lugar, anong nula makatipon,
Ding memalen, manibat na itang abak, hanggang ugtungaldo. At may kirandam lang miyamasamas ding sabla. Makatalakadya iyasra, king yan tabladong dutong, agyawara para king pamanipon na ito. Makalawe langan na mata, ring tao kang esra, kabang makatalakadya. Tinalakad langan ding tao, inyang biglat na ni ing libro. Nga ng esra, puryan niya ing Ginoo, ing Diyos asari degulan. Tinasno ring gamat daring tao, at nga nang may kibat. Amen, Amen. Di kudo rin buntok da, at migsakabla king gabon, king pamanyamba king Ginoo. Binasa ni karelo, ing batas ning Diyos, at linikas de ampon binya kabaldugan, ban anting jande ring tao. Inyang abalo ring tao ing sukat dang daktan, agpang king adwaring batas. May tagkila ka panagdaman at mi pakyakla. Inya inihemyas ing gobernador, Yesra apari, at biyasa king batas, at ding lebitang manisplika king batas. Sinabi da karing tao, iting aldo iti banalya para king ginong kekong Diyos. Inya eko sukat malungkot at kikyak. Muli na kayo at magsaya, mangan kayo at minum, at dakayanan nyo la retang alang pamangan at inuman. Uling banalya itingaldo, king kaya katanggino. Inya ero sukat malungkot, ing tula babyening Ginoo, kaya kayuya, ing kaya kong sikanan. Ing amano ning Ginoo. Ding amano mo Ginoo, espiritu la at biye. Pingamano mo Ginoo, Espiritu lahat biyen. Pingamano mo Ginoo, Espiritu lahat biyen. Ing batas ning Ginoo, ganapyo, babiyayang bayong biye king tao. Apanaligan ring tuntunan ning Ginoo, kabyasnan babiyero, king taong alang balo. Pingamano mo Ginoo, Espiritu lahat biyen. Ding kautusan ning Ginoo, matulid la. Ninuman ing tutupad, tula ing kamtana. Ding utos ning Ginoo, ustula, babyelang sala, karing mata. Pingamano mo Ginoo, Espiritu lahat biyen. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginoo, sukat manatili iti kapilanman. Dingatol ning Ginoo, pawalang katutuan, alayang kakabiran ninuman. Pingamano mo Ginoo, Espiritu lahat
nga manong lulwal karing labi ko, at ing pamibule-bule ring kakong puso, maging katanggap-tanggap la arapan mo, o Ginoo, pekabatu kong matibe, at kakong talapagligtas. Pamamasang ibad, kinumumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Korinto. May ngari yakin metong akatawan, aatinda kaladake, Kristo. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakalyang miyaliwang dake. Makanyan mo naman, itamongan, Hudyo o Grego, alipan o timawa. May binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu. At itamongan, minumtamo king metong mong espiritu. Uling dakaladake ring bibilog king katawan, at emo metong adake. Nung imbitis sa biyana, uling eko gamat, eko kayabe king katawan. Ito, mga baldugan, king enanedake ning katawan. At nung imbalugbog sa biyana, uling eko mata. Ito, mga baldugan, king enanedake ning katawan. Nung ing mabilog a katawan, matayangan, makanano yang makaramdam. At nung puro nemang balugbog, makanano yang makabaw. Dapat epin makanyan, serya na lang binili ng Diyos, ding miyaliwan daki king katawan. Alang katawan, nung bukod yamong metong adake. Ing kamatutuanan, dakal na rin dake, dapat metong yamo ing katawan. Inya naasabi ning mata king gamat, era ka kailangan. Ni imbuntok, naasabi ka ring bitis, era ko kailangan. Emo ito, tamo malyaring ni nung alalo ring bala mo may nanandaki ning katawan. At deting isipan tamong alang kabaldugan adaki ning katawan, ilang mismo rin sukat tamong pakaingatan. Kabang detandaki masanting lalawan, ilaring lalo tang pakadinan pansin. Eraman kailangan ding mga lagundaki na ning katawan tamo. Dapot, pibage-bage no ning Diyos din daki ning katawan, bandinan mas marangul adangalan, detandaki ning katawan, aalang makaing dangal. Inya alang pamisagsagan king katawan. Dapot, ding miyaliwan dake, atin lang masagwal king metong at metong. Nung ing metong nandaki ning katawan, manandaman niya. Ding aliwan dake, manandaman lang ang abena. Nung ing metong adake, mi parangalan niya. Ding isablan dake, mi parangalan la abera. Uli na niti, ikongan katawan na kong Kristo, at imbalang metong ke kayo, dake ni. Bibili no ning Diyos king iglesia,
ring sabla king sukat ng pagkabilyan. Mumuna ring apostol, kadua ring propeto, katlo ring talaturo, at kaibat ring darapat mala, at detang ating upayang manulong, o makasawb ka ring aliwa, o mamahala karela, o magsalitang miyaliwang amano. Elangan apostol, o propeto, o talaturo. Ilangan ating upayang dapat mala, o manulong sakit, o magsalitang aliwang amano, o magpalino, nung nano, ikabaldugan, dareting amano. Ing amano ning Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo tinubod nako, ban ipanaral ke ing mayap a balita karing pakakalulu, at hiyag ing katimawan karing bihag. Alleluia, 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 Kapatading Ginoo, mantabeya kaya kayo. Pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Dakal na lamo rin ding migkapilit sinulat kasalesayan tungkol karing bagay mga palyari busalmi. Makayagpang ing karilang sinulat king sinabi ra kaya kami ring may kasaksi at may naral kareting bagay iba't pa king mula. Kay ba't kung inusisang mitmong kaingatan ing sablang bagay, mayapan ko naman ing sumulat meto nga maayos sa kasalesayan para kaya kayo kagalang-galang at Teofilo. Depatan ko iti ban abalo yung lubos ing katutuan daring sablang bagay mituruna kaya kayo. Migbalik ya Galilea, Jesus at ingupaya ning Banal Espiritu at kaya. Mikalat ing balita tungkol kaya king mabilug-alugalayta. Tinuruya karing karilang sinagoga at ning sabla pupuryande. Kay ba't nanita migbalik ya Nazaret, Jesus ing lugal anong luya meragul. At king aldo na ning Sabath, antimo ing ugali na mintaya king sinagoga, tinalakad jaban mamasa kaning kasulatan. Binyere kaya ing libro ning propeta Isaias, biklat ning libro at ikit king lugal nung makasulat iting makatuki. Ing espiritu ning Ginoo at kanako, uling pinili nako bani panaral ke ing maya pabalita karing pakakalulu. Tinubod nako bani hayag king katimawan karing bihag, ing pangabalik na panimanman ding bulag, ing pangayat pus daring mayayalipit, at ipabalo ing banwanan ning pamagligtas ning Ginoo king kayang balen. Lilo na ing Jesus ing libro, binalik na king kasaw at linuklokya. Makalawe la kaya ring sablang tao king sinagoga. Nga nakarela, may tupad diyang ting daki na niting kasulatan, kabang pakiramdaman niyang mababasa. Iti kapatid, ding mayap ng balita, nagkakatang kaligtasan. Mayap payabak po kaya kayungan.
Magkasakit siyang mangising imami karing anak na para simbalang Domingong Abak. Gising na, pakibat na nitang metong anak na. Mami nga na, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mabiyaya, bisaya, yung kanakong espiritu, pero susuko yung katawan ko, mitutundo ko pa. Ako pa po magsilbi. Madalas gagawan tayong excuse tang bisayang kanakong espiritu, kaladwa, pero inagyu ning kanakong katawan. Bali po, pilang ko ng beses sa apayalian, iti. Kaya karanasan ko, timo niyang misan, kaya be kung magmisa, pari yung 90 plus. 90 plus. At enemanakit. Lakos na diabetic here. Kaya ba't magkasakit ng tatalakad, lalakad. Pero migmisa kami, yung miglibutad. Out of memory. Tang enemakapamasa, pero inapsene nga mano na ning Santa Misa king memorya. O iti nga mo nun kung when the Spirit is willing, tuki nga ning gana-gana. Agyo mo po. No, kaya itang ikit ko king YouTube, 80 years old Lola, 80 years old, magsumbaya pa. Daigno pa rin kasiping na po tang kekembutya. Ilola, ano katula kaya papalakpakan dengan? The Spirit is willing. When the Spirit is willing, tuki nga ningay gana-gana. Agawa mo nga. May nga po ka rin buri kong panindigan ng bagay ni Kembie ko. Nung mabiye ka Espiritu, tuki nga ning sabla, patingkya kang katawan. Tuki yan. Anya, iyan ning advice daring manulo, kalupad mo ring doktor tamo. Pati may konsulta ka, yung sasabihan da, huwag tayong susuko. Kaya natin yan. Lalaban tayo. Agyampang yung sakit. Matindi yan. Sabihan da ring doktor, agyo tayo. Yung espiritu mo, yung importante, itang lalaban niya. Lalaban niya. O kaya, ditang ala ng gana, kembie, ano kabaya tabitis, bisan talakad, kay ba't, titima na lupa. Psychology, awsana yung depression. Dakal ka numakanyan ngayon, kanita pa naman, tsunya naman yan. Pero yung kailangan na rin makanyan, sindyan mo la pag-asa, sindyan mo kaladwa, espiritu, ban kanita mitalakad lang pa sa bayo. Ding marakal problema at pagdalanan kimbye, mga bayat. Kailangan gisingan laban, lalati itang kaladwada. Gisingan niya itang espiritu da. King ebanghelyo tamo po ngayon may balik ya kano yung Gino Jesus, King Nazareth, King Galilea, nipnuya King Banal Espiritu nga na. He is full of the Holy Spirit. O iti nga mano ng San Lucas. Ane kasi kanlog, ane katapang. Tinalakad niya kay sinagoga, binasa ni Propeta Isaias. At sinabi na, inganggang dindami yung mararapat, magumpisa ng magagawa, kanako. Nanulareta, tinubod na ako ng kembabo, ban kanita, ding bulag manakit lang pasibayo, ding pile, maglakad lang nga. Ding makakulong lumayara, ding mayalipusta, ding sumawap ka rin. Ing maya pabalitang makanyan, miras ang gana ka rin pakakalulo.
Asika na magsalita, ne po. At mararapat yan kanako. Kabang daramdaman niyo. Yan. Wow, anong klaseng tao ang makapagsasalita ng ganyan sa atin? Yung malakas ang loob, malaki ang kaluluwa, ding makaramdam sa biyanda, kayang bisyoso na naman din yung taong ina. Skandaloso yung masyado. Over. Na ano, digne pa nga pong Ginoo. O makanano, mitmuya king espiritu na ni nga pong Ginoo. Anya siguro, bali po, nung buri yung pakintindihan ding lasenggo, ding mahilig king alak. Makanyan yung karelang panintunan. Potang miminom la, lakwas sa pepasobra la, lalasing la. Kasi potang lalasing la, sisikan na lum. Dati malamarine lang yan magsalita. Dati, agyu, ngayon bala mo, agyu rang andaptan. Alang imposible. Anyapin, aliwang nga mano king alak, espiritu nga ra. Ating espiritu nga ra. Itang espiritu na ning alak, makabiye, makasikanlog, makasaya. Alang imposible para karela. Ningkay, ngimingat tamo kasi ing espiritong papalugta mo, pota, eyamayap. Evil spirit, possession. O tuto, manaliwa ka karakter. Bigla kang maging masikan. Ang popang bigla kang managkas. Bigla kang maglaram. Bigla kang mapanako. Makasalanan. Agyo mong gawan ni nga gana-gana. Totoo. Nyay nga pong Ginoo, daratang yagigatan I offer you another kind of spirit. It is the Holy Spirit. Subukan niyo yan. Yung papasyag na gigatan dintang ya, mitmu king espiritu na ni nga pong Ginoo. At ining espiritu ni nga pong Ginoo iti, yang minye sikanan kaya, saya, tula, king gagawa na ampo pang upaya. Ban kanita, agawa ng posible, ing lupang imposible. Nya, ita mo nga tsuketi, manyad king Espiritu Santo, papagising kaladwa, o yaning magimbunga na. Kasi, dintang yakyaking banal Espiritu, kabud na kamo tutululwa, matatagkil. Kabud na kamo tatango. Amen. Kabud na kamo babagot, mami magtabiling sao. Kabud na kamo makyabe. Manaliwa ka. Kay ba't kabud na kamo may kakatuman pag-asa. Kembiye. Tang miya lila nitang lungkot, tamle, depression, kainan, takot. Kabira-bira, magi kang matapang pong masikanlo. Palagi ko, yan yung advantangan ngayon Amen? Maro, palula yata rin Amen? Kumusta yung kaladwa mo? Sukdan mo nemo na niya size. Yung kaya kang espiritu. Baluye, mas kilala yung espiritu yun po. Atin kaya katamo, ano pangaragula kaladwa? Mga sambot. Atin naman, kaya katamo, leyasan dano kaladwa. Leyasan dano ning kaladwara. Na maglakad darugong mete. Alalang kasigla-sigla. King biye. Ning sisimba mo, mag-report mo kaladwa. King apong Ginoo. Lord, o ini po,
ang kaladwa ko. Atin kaya katamo, mga ragul na kaladwa. Ngingaws ko ka rin, blessed na blessed. Tang lungob lang ang pisamban, pasalamat lang alam patugot, masaya na, masigla. Blessed na blessed. Atin naman rugo, lulub kang pisamban, medyo blessed lang. Kasi atin lang bibit-bitan. Pipigil ka rela bang kanita maging masaya. Medyo blessed. Atin naman, ala ng Espiritu. Ingaos ko ka rin, kailangang i-bless. Kailangan nating bendisyonan. Ningkay, dakal laki katamo rin, nung itamungan, kailangang i-bless. Nga nang sisimba ng Domingo, may papanawat mo. Aning kakabay tang pamamasa ng San Pablo, sulat na karing Korinto, tao Korinto, o ining mensahe na. May itong tamo mong katawan nga na, tandaanan nyo, iyeng buntok, ita mo ring katawan. Miyaya 5 parte. Isto nga ting meto nga parting masalese kaya kayo panandamanin ng buong katawan. Nga. Ang sakit ng kalingkingan nardama ng buong katawan. Makanya niyang pisamban, makanya niyang balayan. Pero po tang ating matagumpi, blessed na blessed, manawaya karing sabla. Papakip na at darake karing dakal. Nga ng San Pablo, may papanawa kayo. Ning mititipon tamo, bangkan talaga blablangan kaladwa at Espiritu ding talatuki ning apong Ginoo. Ding sobra-sobra dakayanan da kayo. Dingala, mirinan kayo. Misindyan kayo. At lagablab yung pasibayo ing Espiritu ning Ginoo. At doon tayo po iting kingkekatang panalangin, iting palablabanan ning apong Ginoo, kekatang kaladwa. Gisingan o rin kekatang kaladwa. At Espiritu. Bangkanita, kawangis ning nga pong Ginoo, ayarapan tamo ing daratang. Numan ti kasakit, ang pong kabayat. Ayarapan tamo. Kawangis na masikan lugda mong sabihan ing Espiritu ning Ginoo at syukan ako. At alang bake, ing eko ayagyo. Amen. Sasalpan tayo ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, lina lang king banwat siyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, kaya gliking upaya ning banal na Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, dinasalal ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka ring mete, Kingkat nung aldo, sinubliyang mebye, repay ta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ka naman keti, wan mo kum karing mabye, ang pombe nga mate. Sasalpan tayo po, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ng Santo, King Pangapatawad ng Kasalanan, Pangasublirang Miering Mete, at King Bien Angga. Amen. Manaya kengan mikatmuan king Espiritu ning kanganak ko'y pa, anya ngaming manalangin. Magsalita ka Ginoo at bustan mong makiramdam kami. Ulitan tayo po. Magsalita ka Ginoo, bustan mong makiramdam kami. Para king balayan mong makatipon keti, ban makiramdam karing kekang amano ning biye, at para karing anggang kapilanman,
e patinanggap king kekang amano, bandamdaman det at alastas, ing mayap mong balita, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing kekang talasal pantayang mitatagulaling kingaldoy ti keka, at para karing sapilitang magobra kingaldoy ti, baning mayap mong balita ning lugod, dasandoring sabla, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, bustan mong makiramdam kami. Para karing bihag amanaya king karelang kalayan, at para karing manatiling bibihag king karelang sarili. Baningkya kang mayap a balita ning katimawan, dasanongan, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, bustan mong makiramdam kami. Para karing bulag a makibalo, nung nano ing sala, at para karetang manakit, o bisang manakit, baning sala ning kekang mayap a balita, antabayana nongan, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, bustan mong makiramdam kami. Para karing kalulu, at ding mayalipusta a manyawad sao, at para karing karelang matulid, para karing magsamantala, at liligalig karela, baning mayap ng balita ning kekang hustisya, at ning karelang dangalan, miras king balang metong, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, bustan mong makiramdam kami. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Malugod na Diyos, pagkalog mo sana dingad doon, Mikeka, sopan mo kami at ang tabayanan, palablaban mo ing espiritu ng kekang anak, karing kekang puso. Ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Nalungadawon ko pagkeka, uminom ka ng Diyos. Ingsablang kaya patungkol, bakit mo anak mo? Nalungadawon ko pagkeka, uminom ka ng Diyos. Muling sablang ka ng
Manalangin kayo ngayon, kapatid, maning kaya katangdawan, matanggap lara pa ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Ipaming miglalang tanggapan mo reting kekeng ayin, paintulot mong papagbanalan da kami at pagdalada keng kaligtasan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristo, ginumi. Iginuman tabi akya kayo. Iyat nayo ding pusuyo. Pasalamatan tayo, inginu at Diyos tam. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati, numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban pakilala mo yung kekang karangalan. Ang diyang gilutan da ka pauli ng kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kelub keka. Uli nita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupami, ban nating kalupaming taong makapagligtas keka, miking kapahamakan, at pangalili king dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwa, yampang ding karelang panalangin ng pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilan man, misugi sa siwala miking karela, king matagumperang dalit, at ngaming makyabe kakanta. Banal, banal, banal ya'y Ginoo, Diyos mayupaya. Pinuin banwa, ating lapat hindi, ang ligaya. Hosanna, Hosanna, ikagat sa taasan. Walang karatan, ilagyo, Ginoo. Walang karatan, ilagyo, Ginoo. Hosanna, Hosanna, ikagat sa taasan. Walang karatan, ilagyo, Ginoo. Walang karatan, ilagyo, Oy pa, tunay kapin banal, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pagbanalan mo sana, detingayin king espiritu mo, ban para kaya kami magawa ng katawan ng pondaya ng ginuming Kristo. At tatandanan mi pa, baya mi daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape, pasalamat sa keka. Piraso ne, dinuwang ka rin kayang kakaluguran at ngana. Kuan niya iti kongan, mangan ko kaniti. Uling iti, ing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay bataning apunan kinuwaning kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka, tinwang ne ka rin kayang kakaluguran, nga na. Kuanan niya iti ko, ngan minom ko kaniti, uling iti, ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan, mibubu para kaya kayo, at para ka ring sablang tao. Banketa may patawaran, daring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpandayanan, O Ginoo, dala pagligtas niyato, ikapamilatan ni Kristo, at pangasubli bebemo, inamuso kami. oy pa, kaya kaming gaganakan ning kayang kamatayan at pamadyubling mebye,
Daraon mi keka ing tinapening biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamat keka ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansang ni sulusulo, king katawan na pandaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap mabilugayato, miganap ni Santa King Lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, ting sablang pari, at ang timurin ting sablang tao, ang malugod susuyo, king kang balayan. Ganakan mula naman ting kapatid ming matudtud na king kapanayan ning pamanyubling mebye, lalong-lalo na ting ngeni, atad mikeka at darawon king panalangin. Tanggapan mo ngan sa ipa, king masala mong kakarinan. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo king karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kambiyan ng Maria, Birhen induning Diyos, kambiyan ng San Jose, ing malugod ng esposo, kaya bering apostol, Santa Monica, kaya bering sablang banal, ilang tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, apaligayan da kasan at apurian, kapamilata ng Jesucristong kakanganak. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tuto, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ipakapman mo kami king Espiritu ning kakanganak kabang aming manalangin. Ikapos mo kami nga ni kinukis sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon ni, ban king saup ni kaya kang pakalulu, parati king may kaabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayang Jesucristo, kaya kaming talapangapos. Ginoming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sana mabaligdan, di nga gawaming kasalanan,
Nuning kaya kang pansinan, ing kaya kaming malalam malugod at kapanaligan. Pamayapan mo kengan, pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mapibiyat magari, manggaman kingalangangga. Ing kapayapanan ng Ginoo, isang mantabi kapilan man, kaya kayungan. Idake tayo ngening tantaning kapayapan nating espiritu ni nga pong ginukimbalang metong. Kapay. Cordero ng Diyos, ilalako, kasalanan ninyo. Akaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilalako, kasalanan ninyo. Akaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilalako, kasalanan ninyo. Ibigay kami kapayapaan. Ibigay kami kapayapaan. Ibigay kapayapaan. Ibigay kami kapayapaan. Kapatid, ing ginutang Kristo, mipnukim banal na Espiritu, kapalad na ring mayawos, kaniting banal a komunyon. Kaya kumatampang tanggap kaya ka, napatigkas may nga manong mo, at kumayat na. Katawan na dahil ng Kristo, sadsad mo kaya nga nagaking biye alangangga. Amen.
Maya paabak po kaya kayungan. Last week po may kaliwan niya po itang second collection. Anya po mag-second collection tapong ini. Kita po kayo doon na po ni kikatapong Arsobispo Circular Letter number 28, Series of 2014, at ito po second collection. At para po kaniting bulan ni kikatapong Kasopon Financial, South Tala po kaning kikatapong Missionero o karing Mission Stations na ning kikatapong Santa Iglesia karing bansa king Africa o Pro Nigritis. Ito po. At kadwa po, kaya po tutuking Domingo, February 2, 2025, kapiyasa na po ning pangadaw ng Isus King Templo. At dake na po ning kapag masusyan, kaya tutuking Domingo, kaya mumunan dake, yapin po ingrito na po ning pamamendisyon kandila. So kita pong umpisa na po ning misa next Sunday, atin pong pamamendisyon kandila. So buri na po sabihan magdala tayo pong kandila next Sunday. Malyari lang pong pabless kanita ding kandilang sa salangyan tamo, karing kaya katamong bibale-bale, altar, o karing chapel tamo, o karitong susuluan tamo king cemetery. Malyari lang pong pabless kaya tangal dong ito. At katlo, Bisaya po sana maglambis kaya kayo yamong Arnie, kaya katamong Paris Space. O nang atin niya pong schedule ngayon king Lagundi, uning pesa po ngayon king Lagundi. Kanya sabi na po na ding nabok ka na kung ikanapa mo yung mag-appeal, karing kaya kang kabalen. Buri na pong among potang kayari na pong ning misa, nung ating kayo pa pong oras, pasyalan niya po kano itang gilid na po ning Pisamban, kaya po, ita pong pagawa tamo pong park, kareta pong ipa po makibalo, in lugar na po ding Benedictine Sisters, binaligtan niya po king parokya. So ngayon niya pong de-develop na po ning kikatampong parokya, panimuna na pong among Arnie Serrano. At yung paninap na pong among Arnie Ken, magiya pong park. So park ya po, nukar pwede tayo pong maglakad-lakad, miguna, mag-contemplate, karinlalang na po rin ng mga ragul at tanaman. Yapin po yung paninap na pong apong Arnie, alalakwa na po sana kaya katamo ngayon May. Buri na po sana ang among Arnie, bayo po kanong mako, bayo na katamo pong lakwan king May, akit na pong mayari ita pong park, at bayo po sana mako, akatagmuna ko po sana kano ka rin, maglakad-lakad, akayabi na ko pong minumbuko o magkape, o may pagkwento kayo po kanong ketang park, potang mayari ya po, at sana agawa na po kanong kaya katamo ito, bayo na katamo po lakwan king May. O na yung problema po, o na po yung pasabi na po kaya kayo, ito yung pong happy problem. Yung park, malalakwan niya po kaya katamo, iya po mamakone. Ngayon po, mag-appeal niya po kaya kayo, potang kaya rin na pong misa, pasyalan niya po, kay but, nung ating kayo pong buring isaw, kasi dakalya pa po ko ng kailangan na semento, malyari kayo pong makipag-ugnayan kayo kay parish office o karing kaya katapong Parish Finance Council. So malyari kayo pong mag-donate bags of cements o kaya po financially of cash. Kay parish office, ita pong appeal na, pasyalan niya po bahaya pong akit. Nung makananay po kasanting, apo mo nung available kay po ketang kayang paninap, para kay katamo, baya po mako kay katamo. At pasabi na po, nung ating kayo pong isaop, idalaya po king parish office. At kilagyo na po ni kay katamo pong Arsobispo, yapon dong, pasalamatan po king second collection. Dakal salamat. Manalangin tamo. O Diyos, lubos may ipahingip pa, manano na sana ng imbayong biye, pigkalubmuke kami, pasulunganing lugod mi at papanatilya na kami king tula ng kekang kayarian. Itiadwan mi king kapamilathan ng Kristong Ginumi. Inginu mantabe kaya kayo. Duko kayo po, adon tayo ing masusing bendisyon. Kapatid, bitbitan niya ing maya pabalita kaniting Domingo, ing espiritu ning ginupagkalub ne kay katamo.
umikong ngeni, kambening sikanan at kayang grasya. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tatu, ingib pa, ating anak, ating banal na Espiritu. At daon taning Santa Misa, umetan na king kapayapan. Salamat king Diyos. Maya payabak.